dakle, jako brzo se završili, što to znači? To znači da mi zbog odluke našeg predsjedništva, zbog nekakvih moralnih skrupula koje imamo, mi smo potpisali bjanko papir u kojem se nudi trgovina, podjela ratnog plijena ovih pobjednika i naprosto nismo mogli u tome sudjelovati, dakle tamo je puno previše fotelja na tom papiru da bi ja bjanko potpisivao. S druge strane, nisam mogao pristati i na jedan vrlo specifičan stil ucjene, proizvodnja čitavog niza aksioma, dakle nekakvih tvrdnji o kojima se ne treba ni pričati, nego prihvati ili odi zbog stranke koju vodim. U mojoj stranci je puno branitelja, puno siromašnih ljudi u konačnici, puno socijalno ugroženih ljudi. Ja se sa ugledom svoje stranke ne mogu poigravati i za to nemam mandat, a vjerujte mi, imam i neke moralne skrupule. Dakle, ovaj dokument nisam mogao potpisati jer jednostavno je to bilo nemoguće. Nije važno šta će biti, da li će biti novi izbori ili ne. Ja želim mirno pogledati u oči svim svojim članovima i građanima, jer nisam mogao ući u tripartitnu vladu sa strankom koja 4 godine uništava Hrvatsku, koja destruira temeljne vrijednosti Hrvatske države, sa strankom koja kaže da im hrvatski branitelji smrti, koji kažu da je Hrvatska država slučaj, koji nameću ćirilicu u Vukovaru i puno sličnih primjera. Jednostavno, sve smo to pričali ove godine, ove 3,5 godine, cijelo vrijeme to pričam, borimo se i sada potpišem da s njima mogu ići u vladu, zajedno sjedi za stolom, na način da zajedno radimo. To je nemoguće, ja bih sam sebe negirao kao čovjeka i svoju stranku kao stranku koja ima neka načela, neke principe, negirao bi u konačnici i Domovinski rat. Dakle, imamo dva aspekta od problema. To što su papiri nedefinirana trgovina, vidi se trgovina. A s druge strane, odnosno podjela plijena, a s druge strane, rekao bih, ovaj moralni čin, ja kao čovjek to ne mogu. Sa ljudima koje kritiziramo, jedanput sve u redu, sad ćemo sjesti samo zato jer meni je potrebna fotelja. Nije mi potrebna fotelja, potrebno je da ostanem svoj, potrebno je da moja stranka ostane svoja i autentična, i potrebno mi je to da normalno mogu hodati ulicama grada. Apsolutno to smo znali, ali nemojte se ljutiti, ja sam dakle discipliniran, ja slušam svoje predsjedništvo na način da ako smo se dogovorili da ne dajemo izjave, da ne dajemo izjave. Tu smo bili, vrlo kratko, rekli smo da ne možemo to potpisati i izašli van, tako da gospoda dalje pregovara, razgovara i rade šta hoće. Vi ste prvi rekli da ne možete, to znači sad oni slušaju odgovor SDP-a? Da, hvala. Znači li to da više ne postoji uopće mogućnost suradnje Mosta i HDZ-a? Ne znam, gledajte, obično je Most imao naviku do sada oživljavati SDP kad bi dao neki negativni odgovor ili kad bi ih jako vrijeđali. Onda bi rekli pa možda se gospodin Milanović predomisli, pa možda opet dođite opet tako dalje. Baš me zanima hoće li to biti primijenjeno u našem slučaju. Vidjet ćemo. To će biti zanimljivo. Pa, da, ja mislim da jesu, oni sve potpisuju jer je potrebno zadržati fotelje, zadržati mjesta. Gledajte, mi imamo imali smo ambicije kreirati vladu i na neki način reformirati državu, podignuti gospodarstvo, zato se 3 godine spremamo, ali nismo spremni na sve ovo što bi nas učinilo manjim, što bi nas učinilo diskutabilnim i rekao bih upitnim u očima svih građana Republike Hrvatske, u konačnici da budemo osoban vlastite djece i vlastitih roditelja i vlastite obitelji. Očekujete li da će oni sad sastaviti eventualno? Ništa ne očekujem, ne znam što god bude, bit će, mi ćemo se boriti i svako od nas će proći ono što treba proći. Ja sam, kažem, sa svojim prijateljima miran, sam sa sobom, sa svojom savješću, ako hoćete s dragim Bogom, zbog ovog i sa svojim prijateljima iz predsjedništva HDZ-a i sa svim mojim članovima, evo, koje naprosto pozdravljam. Naša odluka je takva i neka tako bude. Očekujete li za svoju poziciju predsjednika stranke?
Pa ne, nemojmo o tome pričati, kakve probleme. Mislim, gledajte, svaki čovjek ima ambicije i dođete u neku poziciju da vodite ovako veliki vrijedan mehanizam kao što je Hrvatska demokratska zajednica, to mi je čast. Naravno da uvijek postoje ljudi koji imaju razne ambicije i to je legitimno. Naravno, mislim da ove 3,5 godine sam, ako mogu puno lice govoriti, a to ne volim to radim, ostvario same pobjede. Jel? Prema tome borit ću se za poziciju u stranci, borit ću se za svoje kolege i mislim da mi možemo ići dalje. Naravno da će i mnogi drugi ljudi o tome odlučivati, što god bude. Kažem, mirno ću hodati ulicama ovog grada i voziti se Hrvatske. Okay, hvala lijepa. Rekli ste, oprostite, ajte ste nam već tu, da je Most stalno vraćao u život izvrlice. Oni su tada rekli, ostavljamo šapistom izima da ste vratili se. Jeste li to već nas vama? Pa ne, ovo je sve bilo brzo jako. Pa nema se tu šta bilo brzo. Ne, nisu nam rekli, tako da... Ne, evo vidite, zašto smo popili smo čašu mineralne, popričali malo, izrekli smo što smo imali izreći, evo, izašli. Pa vidjet ćemo. Ako budu novi izbori, teško da će biti opet. Pa zato i pitam, što oko dvora? Okay. Ne mogu vas, na tome sad nisam Nostradamus. Možemo se, ovih dana ćemo se svakako vidjeti pa diskutirati. Hvala lijepa. Hvala vama, doviđenja.